Ania La Ketdin! Nagsweldo ka kaday ni Iti Dhanmartz, anak ka. Ha? Aywan tatang. Naala ko na ati swildok di pala ang rabi eh. Ay kwa, ada ko makayat ko agatangain. Pakasidsidak unay, anak ka. Anya day tatatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasidsidak iti karni ti baboy. Anya? Wan, iso pa nga asim man day kanak iti igatang ko iti karni ti baboy, anak ka. Iso ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang. Kunaklakit dinoan yan. Ala, mabiit laang tatang. Alaak ti wallet ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria, anak ko Ikanak man iti kagudwa kilo akar ni ti baboy, Maray. Ay katwan apay ngay akagudwat kilo laang. 2 kami laeng kini Maria nga agsida. No may 1 kilo nga main, amangan no saan may ama ibos, kat sayang tulaang. Sa bagay mo't kitdi Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo't tanday ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray. Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adi mawat akong kingkwana iti gatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay Ania La Ketdin. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Tada anak mo dramatista. Ha? Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan anaikan iti kasta atalen. Apo, Ania La Ketdin. Kaslasaan ang mabambandog nga agsasaw. Sao dala asaw. Ne, sino man ang ibagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan aday jay dramatista kuno iti Dhanmartz. Ha? Ni Maria tikayat mo sawan? Kat isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Dhanmartz a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, Ania La Ketdin? Ay, Anya? Makitkitak nga mindag iti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Iso nagpatpat nagda. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta? Na, nagalas nga ro dakit kitaan. Kan maysa, kas iti nakunak. Kas lasaan da mga agsasaw. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kaslawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. Anya? Nagpig sa titudo, gumpaawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Naggapuak ejayan damari Wilma. Nagmalmalum kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwan anya pa'y ngay nana. Awam mati maarami di jabalay may. Iso na panak manan nakikaruba Ay, na yan. Naimbag kayo pa, saan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig bigat. Rabi no agawid ka. Anya La Ketdin. Ay kasta talaga. Anana? Mala, agawid ako. Tamangan mo agurura yan ti asawak. Puuna yan. Nagawid ka pailaang panyang. Di ka paila inalamin a kawas mo ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapo ijay talon. Ngam sumang patak. Siyak pailaang tagluto iti makan. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma a makisisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis.
Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pa'y lang ng kastakit din ti paspasungad mo. Na, kahit, anya nga ruti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Alahos ton. Nagkadua sa agluto ako. Ay, saanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto? Uray awanan ti mangbangan. Ah, Apag iso nga ro dalim mama sa kajayang da anti-will may di kalman, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambandong nagsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Dahil man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Oo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga anuan da japan niyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin ninyas ti panagdrama mi akas laumal. Anya lakit din. Amumutin Maria, kaslasan ka anaruwa, may tugali da dya babae. Sa bagay mo't kit di ah. Tila is-isyoin na da dya babae. Ang pangasim ha, tasan ka kung mga agpapa-apekto, itan niya man nga ibagbagana. Amom da dya kat naglulaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatit ko sa anak a basta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulat ta ka di. No anya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo iti parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni panya nga nakaw. Siyak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di anda anti Wilma. Anya? Wan tatang, apag iso alimabas ni baklay di ayan da anti Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adu ti sa una kat. Ay, una yun na panya. Taulti mo pa nagdrama mo, iswan na. Wan nga ron, sa anak kano amabampan nung agsasaon magdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon no agdram-drama kami tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Isu ti paggapgapon ti sweldok. Isu ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kalilatan na nakaw. Saan mo ngay kaskasaw na di apanyang? No ti kunana, kat sa anak ang mabamban nung agsasaw iti drama. Ayos laang tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabamban nung ang mapanagchis-chismis di takaroba. Awan pa sweldo na. Ay, wine. Husto ka iti dayta nga imbaga manakaw. Ti panagsasaw iti drama ket adda bayad na. Ngem ni panyang ket awan. Mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may kadito'y isturko si Kapanyang. taapay nana. Ay apo ka nga main, dahi ta kinalaing mong agchismays. Anyat kaya tiyo asawan? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikuna. Katpudnumit nana. Apay, adda ebidensya am takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kinni Badet day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanen ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Paneknekam day ta anapan mo in chis-chismays. Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Maria nga agsasao ijay drama. Ngam at least tamabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma. Saan ka mabambanog nga agchis-chismays? Makaswan ka pa'y. Anya laki din. Anya? Adday ta,
Nakaswan ka lagad nga rod panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso daken ka asik si ka awan bibiyang ko. Sigang mo tinagar-arami di tidayta. Ay, lakay. Pangasim kumamot Tulungan na. Aha! Si kalaang ti agar-aramid iti dayta. Anya ka po kumaatulungan ka ngay. Sangwam Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikog na. Napan mo pa yung chismis ni Maria ijay ayan da Wilma. Napan mo ka no yung bagbaga asaan ama asumanao ijay drama. Ha, at least ijay drama at dabayad na. Ha, iso ti paggapgapuan ti pagbiagda nga agama. Siga ngay kuma, ha? Lakay. Ay, saan ka amapambanog amapan makichismis? Nakaswan ka pa'y gunggunam kidi salbag ka! Oy, nasayat mo na nagranata si Kachismosa. Ne, apay akasta ti panagsasaom kanyak si kaabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babae ako. Oh, kita man, mas napimpintasak pa yung adayong amsika niya. Anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Holitay. Ha? Napan mo't nagdarom, kontrakin ka. Agasamanday ta. Agrorotap ti kaso, gapulang iti kinachismosam. Pudno ka day tanga ibagbagam? Ne, apay ibagak ayan, sana pudno. Nung ibadet kel na panmunwarwaras, asan ati asawa na ti amate si Kugna, ni Lucia met, napanmumat inwarwaras, anila kay na tinagtakaw, iti mapukpuko atraktor, iti talon na iseng, anya lakit din. Anya? Oh, antay ta, ibagbagam iti tao, asaan ang mabambanog ni Maria ng agdamdrama, agmalmalam asumanao. Ang better da jay, tadabayan ti panagsasauna, gaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta, agrurutap ti kasum ita. Makaammo kamutan iti biyag mo. Landaw, saan kumamot akasta ti panagsasaom Asawa na, ngam kastakit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, no saan kamot nga imbaon tapno aramidem day ta? Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akaslasaan ang mabambanog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sika ngay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, bakas kasuan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa day ta akasom. Jak amo no adapay maikatlo. Uno maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakeng ka. Dahita akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakeng ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, umaray. Anya tinadamag mo Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ket indarom na kanumay. Ay, pudno da ita paray. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusa na. Oo, na yan. Anya laki, dime. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso ijay drama? Nga uray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya nga ita. Dayta nga road, mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria.
Ngam naimbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni panyang ngay kuma. Ay, yan niya laki din. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo ano agdarom mo ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada. No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot nila kay na tisikog na. Ha? Kano ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isay. Ni Betty Malt, kunana kano nga isaw tinang puison iti taraken damiling apato ije bangkagda. Ay, unay na panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay bagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anyagay ti update kadagiti nagsasanga akaso panyang. Jack nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya, Maburibura na ka talaga. day tati maganab mo iti kinachismosam. Excuse me, gumatak man iti si daan, nana. Kan bayadak mo't lang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork, nana. Isuman ti pangaldawan mi kini tatang ko. Sige, mabit lang. Oh, Kat, kumusta nga iti kaso? Manang panyang? Ah, Ay, unayin ngamin. Dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang iti biyag mo kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti insyo. Anya La Ketdin. Maria. Ibagbagam asa anak ang mabambanong agsasaw iti agmalmalam ka nagpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmot iti husto iti Dhanmartz. Anya. Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontraken ka. Ay, Nangeg mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minen. nana. Kitaem ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lakta ngaging gaita. Ngam si kangay. Awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo. Saan amabambanog day tangiwat mo. Agmulta ka pa'y. Day tangarod ti parikot ko ita, nana. Sapay inton bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hall. Kalpasan ti panagsasarita yaw. Ingka manun ijay ayan da Wilma. Itapay laeng mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wen, tapno agtuloy-tuloy ti kasom ken agrurutap. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.